to wonu mu a wontumi ni kyesa wo sene kura no wonu mu ato wo se afem wo hia time e ba Mr. so ba no nom afa woposo nyina yo mremremremremremre e wo mu anasa wodew e wo mu anasa urodew won se da hunu se de wakasa wo body no asi bia ye de ma wo a nya time e ba Mr. no nom emu asemu ano no time HH mixture and the capsules and also ho no mu a e ba betu rushes bia ye oba wo ba no anasa bi obema no so obema no eba begu hon ebeyi afiri ho eye immune booster duro ankasa e boost immune system no na mo nya hoden general well being duro no ema no mema no 0244 417669 0244 417669 na woni mpanyimfo eni ho enkomo na afei medimafo eba center anso adienie medimafo eba center doctor say what the time ato yade no eso time elto yade no so adiama stroke ana anasisi yade waposo na ye diabetes prostate issue ana ayomedima for about center Dr. Time da so nchen kwai na wan hwentu ase from kidney failures ene ya wo mu nsem ayomedima for about center na wase typhoid fever na malaria kura de wo betu ase kura akra wo pokura se mayira kuma senso wo agogo wana government school no na din hwani mu bebi ani afrai 0244 774282 0244 774282 and 0500 727 215 0500 727 215 nana mpanyufo eni enkomo Electroland Ghana Limited niye electronics papa home appliances papa Electroland Ghana Limited ade na wo per fridge air conditioner and washing machine TV and kettle rice cooker yaso wo hono maya ma wo dem nkasa wo bi basra wo a mane nkonko dia dance yese brash machine dem wo fe papa Mami say wanam wasa no wanya somo timu wo no abeka se won resenso no dem de wadress pa Electroland Ghana Limited e wonom wodi siesie ne dem wakoto won yoma se chapo ene guni dem ntia boa ne pa ensaye ntam nso ehwe wonom abesa afa wade enti TV sa no kona koto free ho fridge washing machine kettle rice cooker microwave blenders no wokọ awose wo pe Electroland Ghana Limited wo mo yoma pa wo mo dia ba no na buno isi kwa de nyana e watachiman ebusu se cha wo say 15 customers am beba no mo benya 15% discount e de free so won power na pa de tachiman wo kuma se kwantempo no so e na kuma se kro no so wo ka se Tech Junction Accra Adenta Barrier Dansoman runabout bibia ni afrey 0245 949495 0245 949495 ana mpanyufo eni nkomo na Sompa obi bas ni nie yakukuru ni se ya reba besi waboboa no na Sompa ya badome market ya nyame ya dom wa 26 September ampaya ebedwa enya asam ketwama ya nka na adawo na yase adwarefo mai emema mu amuto nsuo mu amonam kwa ho mu amutwi trogo adrawafo ye ne mu a entidano de wo bia motwi na momra mehwai enuama paya Sompa de begu akwamu ade amawo na saada ne mpanyufo kuku dam ya behu omonya asem keto amani anti Akosua Agyeiwaa Aboagye wono ankasa wo si fam na nye ononko professor Abochi wono so si fam wo behu Abena Adepa kofi wono so si fam enti atitiri bebre no a na ba ya na mo ba bedi nkomo ye backgrounds woni ye na me ne ye di nkomo wachase na nuama no waso se jamanya asem keto amadome market na ye ba hyase ahomachi nonum ni akwa wie numera no nso aye 26 September 2025 ejaka basa na wotwe me entampe na ye ne dam wo no na bibia ne afresha no nso say ya toothpaste one maso asene time herbal mixture ka ho bell beverages and 21st clinic na the sciatica expert wo nyina edi yakagiremu 0547 54 8538 0547 54 8538 na wona mpanyimfo eni enkomo no nsia na boken ye gina we so ye dan ho ye ba kase bo no eto so
Abusia ya mama kwaba ensam no etwa so na ensam a yedidi wontua no eni animu bi ni sei omai posi adwumakuo ni fe no ewo enkran pomponi mantamu wamso wama kwachi private ambulance bia wanom edefa enubone yene nana opo checheku ya mane boni ebedi mu nkomo arawo sambia sie awokwabre east mansen mu wasante mantamu namso emanadmo adwumani bi yate se wafim Meti ni bi ena ne ho akwadi adwamu yesi wakwawiade wakwawiade no so finance ministry eho ena wakwawiade bibiasi abajoko ya wanmo hye na wode yatoye ewo benyiri ye no ewo savana mantamu no wanma twakata tenten ne mu amane bono ye be chemo nemri nananu matena konwa wanum so won finfini mantamu ena ekasai wom si enough of the fight eyede asemwa sonia ba ya double track system ye beto asia krade afro ma Ghana munti waso for your show my gun na ngomesuamu nsam so ene waka asem da bi ade afa ho na wosansam kro na mu no ene ononyafo ha na drusu wono so wakasa kire mu se emofra totofie a yede wonom ekosuku no eno so wamo yansa kira yewom Akosua Agyeiwaa Abena enemidi mene Abena Adepa kofi afei ansam no ni nchemu ankasa eni Abusia ye nyina ye nimse upiemo ewo mai posi adwumaku a wanom ani abede digadiga nyasam ketwa empani se ufirase eburu nso ntamu a ena ya na wani eye kokko wanom sisese ni dia Ghana adehye mu disi wanom ditwa kane no ni yasi police is our friend sese no ebinum afa sa police is our friend no so na wanom de ye niema bi asabio ense emfata na wanom a womo ya womo adwene sankaja ebre ne bra no womo bo ye ho ban eje ban na wanom ani ye free na se wo ba wiase no na bibi akwakosi na ede wo haw afa wo yene abeto adehye mpempem so wo man ma wo so wo ngiri enti no enkran pomponi mantam wo man posi adwumaku a wanom ewa ha wo se wo mo ahwehwe mu akwakohu se transport bi a eno no eye ambulance na sa ambulance no eye ankrankran adie bi a wanom adidi dwuma bi na dwuma wo mo didi nyina ne se wo mo de fa sabio bonsam entawa ni bi na wanom se kopie mu ewa labade ho ena ya wanom di kopie ye kohoma no so ne ya ne yamane boni na opon checheku esanse de okwaten de obaten de ogina hwankasa ene atentenene menua majoe yada se papa na asemu yi wudi wani edi akire edian ena siye ena se posi adwumaku no wanom eka ne sen midase eye September busumi ekwem ite toso eye edu sa brain munu na eye eda ukuada eye nre yi na aposifo wo mon kura bata aiwo eye nkramantam wan mu seyi ena omo ehwehwemu eba beto odwa kire se eye Hyundai HCB a ni registration number eye GX 277-20 aba be parke ejina de aye bia ye fro no eye Jamboree drinking sports eno ewo eye Labadi Miami na ehyenyi esi wono ma uhu na yesuo nyina te se eye ambulance yi ebie na wape eye ambulance eye sankane eye soso eburu ebi soso yellow ene eye red yi ene okibi esi eye car no papampam enu tu hu a bibie no wono ma ebebe otum se eye ambulance car ene eja wape eye Yesu asenso de no de asam anim ikeni ohu pe ambulance pepepe na ehyen eye wana dia Yesu se ehyen no eye abrante fe no Kwame Mananyi Fuanda wenye mfishia ediasa enkun 39 years wono ne Yesu se ehyen eye ne dia na apostifo nhwehwemu kakra omo ye ne kyerese ebre omo hia anase omo kye no no omo bie ambulance ni mu a sebe enye se bi obi na yade anase bi kotodwempo ne ya ne ya ene ye de na to ambulance mu ye pa ya sebe bi de na ko nemum eye bonsam tawa yi bie bi ene wakyekere no adoso ene wakyekere bie enso ewo eye botomu ene ntu hu a na kwasem ne maame ye tiefo ne yasem wo ahwe wo social media infoni ni bi ena kyese edi atrenchie ewo honom no wakyekere ade no ene odi salite bielo yi bie odi akyekere hu ena bebi a wo kwakọ submitted amom no boto bia ne edin a ewo hu nti wo be hye di ni bi mpokura wo ho a ya so ho Kwame akyese sa bon fa hem eye wi no
said you yes to say what the brand say din and a bomb wing. I put the force of one chin no. We almost channel pack by 700 parcel and almost channel and a bean so every door by 473 no so almost tree and at the account. Now, put the force of Monsacano no. Almost be son of the idea would be free and what did you get me say? What for free a year do I know and what from atom. Now, what the back a young crown we say, ya. Now, for the about the mark of 4 a 1 craha, let your mother talk no more the court. And until said you may dear, when a wire now, Otia simple crown. Now, what the a year car for be and a ODD and the Numa and a Kakanka to the Coco Tossa ambulance. I want the phone to show more money about to Sompa FM. Juliana Obeying superintendent. Any apostle and Central Phone Po Casano. What did you do that? Say, Chete, almost show Mupokura said you made your win. You made dear, and no, and our year, Eddie Shebusia, and Unticho Machini, and also that bears and for now, suppose the fortress and she move a dear, Omo Egusu Eshe, na Omabua Amabidia, Etimi Akosua Agyeiwaa. Abraham Juliana, superintendent of being any central for Ekasawi Yanum. And what did to that HM say? A year wager downside to one of them so. At the two jar address say a year Chinese 4D. I just say one month so cry every day you and I one more ever told that say you couldn't be a year Bia ye from no Chinese and no a bank a year tuba so good a more man. One more say Nipa what one and one Siadrono, Aya Agyeiwaa and Yawan Fishia, Edronu Ensia, 26 years, Aya Mabel Asantua, Mabel Asantua, a positive fortune moon at Dresser, one in a countryman, and I want to know Anna Etie. Now, a branch and your friend of Samuel, I said, down Crom but ran to Hormono, by Abusumi and Santa Muenie. Someone when you Fishia 35 years. Now, one in a countryman and at the same year. Woman says a demo on ma. Now we've been near Nam so quoted, but in a woman more so. I'm an more I can say Nam so a man at Rencham we at the future. Make a say, a positive fortress, one more day a year, suspect, no, and no aquacopium or a yaka swap or a clinica. One also Yasan and a poor day, 85 at and say in train prayer yaka saying, Yama Midula no be the truth and truth when we say, be a yaw not so done. In a dingy pa when it is some ye bet to be a normal fan coming central for na yen so yen ye di fan coming ye ni ye tea for inina. Enunti ebra yamami Juliana Obeying Ekasa yeno. Some no be our deton central for any yen TV. Ewo Volta Honomo Ede Eba Ayen Cran and an important Ebeche Edema Ayen Omutosa Ebuni Ebana ye kanwa asem no wode siren esiso so oba no te sede sebe obi ho aka anase sebe obi akone krachi a wo pentem ede nipa kro no akọ hospital nenso ebesi etire no na eye ade foforo na egruka emu na ye koye nimu ye besre se Ghana fo enhye nso na dwumedia Ghana Police Service ya je ato ye ho se ye beye no omo ebeboaye ansana oba beto Saka no oyusi Toyota Highlander eno so sa dwumadie na na odidi yɛhwehwɛ mu kyerɛ sɛ ade yi wayɛ efiti last year ebesi enra nyame adom yɛnsa ɛka no sɛ nyade yɛnsa ka na nka ma yɛate asɛ sɛ ne dwuma ɔno nso ɔyɛ edididia an yɛhwehwɛ mu ayɛ ɛkyerɛ sɛ odi free pando ɛde bank ha se a ɔwɔ ne customers a ɔde ɛkɔkɔma Openia wakasa ye eye Miss Juliana Agyeiwaa no ona wane posi wodi nkita ho edema wonom ewo eye enkran pomponi ematemo eno ane amani boni nana opochecheku edi mu nkomo ambulance ya wonom eche yese edinu bone enam ewo labadi ewo nkran ha yedi mu nkomo yi Awo sambia si awo asantema kwabre Eastman sinimo nadmo dwumani bi ya wono akoyamra bi atwam no ya assembly member awo kwabre East honom ne din ane wonimonyamfo PV wo pen ya tese ensuo bi a eno ada eye France Afiesu River eno ada kwabre East honom opanyin wo moda sore ya wodam
na sane no wosibi dam wo no wobi ntumi hunu se wobi ne kopia ne tumu o sanso ono ankasa na sabi owi asem adwendwene nti wakodan ho tu nsuo no mu anyade a emu amanebo apiedwa na asem ne ba ye no assembly member ya wono ewo mpotam ho no mo nyamfo Isaac Owusu Bempa wono ya manebo ni ba wabedu atwetwe ho nkomo kire se wo mokra na je wo mo nsam sanse panyi no se ne wosibi ye na adwuma pa na ba ne so obi atonsuo mu se nso a aya na mo adwumakuo no yenyi wo mo mfirim ne mom wo mom krampo na ya neba no mbeyi nipa na feidie yeso obi atonsuo mu yenko ne yenko yi a wo panyi pa no mom ne yakwa akoyi ni wono wo mo krampo na je wo mo nsam e wo sase mi hu Our former assembly member, Ebrahasi, he did the Honorable PV Obey. So started 2011 and we 2014. Now saying and home fan, when you stroke kakra. Now it was on the Noka, I had a hot buy. To me, I'm to and I say, Crow, Quajuma. And they said, sorry, me, I'm a Quajuma man pointing. They said, me buy a friend, say, obedience, you moho, or in Sukasi or I fierce. And I'm catching a committee for say, or Monko, a reporter, and to a police station. Also in nearby police station be ebra na police for na by koyi body na ehwe na na said your mo kan na kwe ye former assembly member IFNPV obi bo ya juma wona bi na mo so ya director de and mo de me said nim de ba na juma wa na tem bia o sorry if you akwa juma e o man ponti betimanya be 40 to 60 me ya pa e ma hoyi because o mo kra na BBC esi a o mo boa e ma yetimi no ono sa ade we ya to no me yetimi kra meti ye no na je say awose kra go me ye bibia enyi tina misire kwa mdimika mifiri adwumam I was your warrior assembly member ya wono awokwabre East Man sinimu wonom wonmonyafo Isaac Owusu Bempa na no chi no anachiame ya wono awokro no so nana adu antwi wono so de kakra eto aso sei waye medbo adwuma na ache wasan so kra di assembly man ewo ha epen former assembly man na no pay ene enya ante se obi ato ensuo kase bia wo ha ya fiesu metutu mirika ko bo mewura amane ma mewura ye se ne sa na tia men ko se no kra ampa tutu mirika free committee for free assembly man tia na echi to free committee chairman na mpenin for so omomla say na asie na memfa mani nkore me be hwe na ye no kre na mintimi hu nipa kro esa ba bia na oda ne ntie to nsa free police for ba ombeyi ne bato konkon so ye na me hu nipa kro enti awe ho pa omyi ne bato no so say ye ntimi nkire die ntia anade kulje poten akunu just police for no ede no ko no mo ko ye hwehwemu no mo bebo ya mane ebi esi pen na che pa ma akra no bedwale nsuo mu ablante e ma ni tikobo bo so ewuto nsuo ni I was your warrior wasamwa asie wakwabre East Man sinimo ewa santamantamu emo manebo ani akoti Abrantie Isaac Pepra ewo mfinhia no aduonu ensia ne ho akadwemu ni nyina enese adabraka district court eko asetena nsembia wonom ediye no efa abrantie hu na kwaduboni posi kodubanu yi a wono obo ne kwadu eye chief inspector apewe achana ena wono obo abrantie Pepra kwadu se wanom ewo ho na wamunya nentiye se opani baako a wano no odi ne dwuma ewo finance ministry num eba ye owura Mahmood Ahmed eba ye complain se Abrantia Pepra afa wrong entry ababe wuramu ewo finance ministry wanom akache wanom annex no eye annex yi treasury block no na wamo sichiremu se ofo fence wall na owie ye simu luva blaze by se makomako num Abrantia Pepra yi ni nyina wie ye etisimu na otisimu no wafa laptops makomako enum 5 laptops enye enonko a na wanom chiremu se ofai wo wie ye wafa charges eka ho na chese wasinibo esi wo baba be wia finance ministry no epa na empanifo ebo ne kwadu no wamu chiremu se wo wie ye no na chese wato nkunumagu ne nase enti na agya ewose wonom ehwe na kira kwan na ebra wonom adekwa dan posi na womo hwehwe no a na womo ensa so ne mu se te na okobo kronu yi August busome no ne da na etoso edu enson 17th August afiye mu ahomache no onum na wokoye sa eye abonefosam no na wonom kiremu se
peprai aya brantie bi a wote kwakwamba agbogburoshi na nti no hwemu asede wotumi ebrichi ye no obewura mu e wo finance ministry bewura ebewi a laptops no na enwanwa pa ne sayo nti judge trial a wono otena asam no so eye Mrs. Abena Owusua Omenyo wono enetena so na wono etena se no entansa mienu na wo mo de ball eye mate ni driver na kire say abrantie no wodi mate wanu woye mate ni enti sa mate ni na wokon di sa abonefo semi Isaac Piprei na tansa mienu a yede ball no say wrong entry na abion so one mo san so di stealing e ball no na yede ni gina adakam e wo Adabraka district court no wase wagitum e wo mu say wrong entry ni de woye na mom laptops no wiana wo wiaye no wanya na adwene se bia wo akwasai no enso no asa bibi na siye enti ano no de wanyi ntumi se wona se no enso ni nyina mu no yes wrong entry and stealing wanom de no akwatwene mu ya jeli no na sabre ya me no ka se de mai posi adwuma ko no maba amane a kire mu se kwapembre a wanom de na akwatwene mu ese wonko na wonko ka kai ne ho na se bia wanom sanso de ni bagina mu e wo court bia mu a na wanom ahu se de wo ko na wo kwa afeko ana wo ko mfie mienu ade besi no Sompa kasiye ye mayetifo asonsi ho Binyiri Mediation Committee Ayabejoko sonko ya Ghana ban anamaso ye show ma Ghana fisem ne amanya wonsam so epa ye sane ye ba savana manta mo binyiri ne yakoso awo hono mo ye no aya sase ho manso wi akire Ghana de shepi no adan ye tukotena wo mo ankasa kroso ne bi mo so adwane ye akonkrofo amaman so wo mo mafiri mu ne wo mo maprepra kra de ye nyanka ho asem wi ye no enwo asem ebetumi atwa na abejoko nde krata bi aba When Monyafo Emmanuel bombadi ya wano yetitena niya wada bajoko no ana kasai wadi atuja achire mu pa sa anei no wo hwemwa ekwan ya ewose won mo faso na abajoko no de yie atu yie na benyiri menjebe wase ya asie nam so ma won mo asabio wo monka wokora yede wo ma baba fra santa wanta wewe mu no ne nyina to betumi atwa no aban no guso da ayo na fam de na wo mo kire se we sane enioma sibi kekọ ne sane asam wankasa esitie no nti na won kwankonya se committee no won bato nsa fra fa nunu mienu na afei wo ma baba tena se na afei ne bebisa se asase na mpasa ye wode a yenko ne yenko susu ene ade wasenya no no mo baba ye na momuo wo mo ne mpanyimfo a wo mo ni mu de wo ma adwene mu do wo mo bobew na sabie wo mo kampanyin kasa ene mpanyin ne ye na wo mo ye ebi ene na no ahemfo empanyimfo mu okro no so ana fei civil society organizations awodo akuoku awodo nsore empanyimfo women and youth associations ema ane mabunu eku awodo ye wo ma kana mu no na wo mo kasa wo ma no aduru dwamu no safo no ana wo ne wo mu nyina abeka bomuo na wo ma de dwuma ya etise ye na wo mu ni mpefe se anton kwapem se wo mu dwumadi a aban de ahye wo mu nsa se wo mo anya no ni nyina ebetumi akọ awieye no na wo manfa won mo dwane ebi makwa akotena Cote d'Ivoire ebi mo so afa won mo kwan e wo Burkina Faso na ebi mo so krampo na Mali ni ade no safo no nyina na won mo tumi abafie afei ejapade awodo ya ye hunu ba bia afa no nyame adom so na dodo no ade won mo nsa atumi aka amaye atumi atoyie ne sa nti wo mo koto asere o mama nyina se Ghana yamfu ya chitaye anta won mo chi sanse wo man ya bi pen eduru bi ete sei mu ampanyimfo se kwaba ne sei no a ana ya ne yesu ade frɛ wo manfo so obi ya amrama mo bi nam so nti no Ghana fo nyina se wo ya akoda panyini anasa akokora no obi ya mfa na chitaye ne mpaibɔ ne obetumi aye bi ya no fata committee no achi na won ntumi hwa sane ye bɛyɛ a benyiri awewosam ane wo ye ne ya asie e honom no ne nyina eto obetumi atwa ne sa ne nti won mo sere pa sansam a eni afa na akotena social media so no akotwetwetwero nsam a bewie kire no ede wo yenne ne kase beba kotwa no a eda wonom no besa so akobiri kuro no na entokwa ne mu akwa hanyan de wo msere Ghanafo ensa dansa yen kotodwo gufam se sane yoma ne yentwe ho mfamfiri ho ne kase pa aye bloggers anansam twrofo a won mo aye atwuma na wo mo ankasa Ghana ba ma wo mutumi se durumba bia wo mumi sansam wo no wo mo so mo sere wo mo se mo mbebisa na ya mo ma ho nte
Moma ni die no obuo mra ho ebiem. Monhwe se asem no omba bisa ne ne mo baye. Ne mo beto social media so Facebook, YouTube, Twitter ne ade no. Enkonko for how kase bi ansanso fama biem. Na wo mo ankasa asomdua wo mo pe. Sababa obenyiri ye no wo savana mantamu no. Enkonko henya mu. Wo mu se achi omanfo pi ne mom. Wo mo na ase piesie pa. Ema na mo ahemfo. Ene mpanyimfo a wo mo ewo benyiri kro ne mu sabra wo mo ba ho. Na one more yes, one more bemasum, Jemapa aye jumano. Na no je one fell so, what je one my war too. Now one so be one more ponato, said Yomber Hebia, one mamma woman sa, and so to me aka. Afi akwambo afahye no akoso ewo mfimfini emantamu na dwumadie kase na se no okumankra kwame akwadu ya wotoso enum were vice president ewo Central Regional House of Chiefs wonukro ya sanso eyo hempopora woti adwaso ewo enya abase traditional council na okasai ene yamani boni Eric Anan edinkomo ne nsem kayemo no ene wose savannah ensensemi wo ka kire nananoma for one ewo esrem do srem ematamu empotamu bi etese binyiri afe sola tuna kaba esemu nyina monka makoma emfantom yam na asomdue de ye wosesa asomdue wo ho na woni sika kora woda wani kum utumi dabre bia esode bia wo penti nananoma wonom ewo esrem do srem ematamu no wo monka wo humbom na wo monfa akodie nyina entofom na wonom njisu se twoboi asomdue ene yepe Say yako mani mwa ejuma aban ye inara ye yimne oyo Ghana inara na de me ye vice president wa Central Regional House of Chiefs na me ye National House of Chiefs member na sisiara so nyamena dumala what make ejina board chairman wo National Home Ownership Fund because of all kwechi into the American ye there baby ala akokoro koda oha oman won momodin no nyanta se no fa wonder ntufom won fa etunu ntufom na won ma pen on ye ejuma won ma mo friend won ko school America madasre oya ahemfo a wo nkunya ahemfo a wo alavanyo ahemfo a wo Upper East Bonku ahemfo wo Savannah region yes rahum won modern won give and take one snase asundwinye adwuma na oman onjakwan emfane tambenfra Vice President Mitre Openi Abediachire nananmatna konwa wanom ewo mfimfini emantamu ona okasa Agyeiwaa saso ya hempopora wonno ote adwaso ewo enya abase traditional council okumankra Kwame Akwanu ya wotoso edu nana ekasa no echi no krosini bedwa no ekrache ya wosomade hia wonom ewo adwumako enyan esiem krosini ebedwanim ononyafo Andrew Kwadwo Dodu wono so one yamane boni Eric Anan edinkomo yi omani no battle once ama yeyi yaraba akwa enoti ensesaya asamre so ya ile ante bia ya ina nanum no besia Bosumia yebe dakwesi homa aye traditional area bia no yebe siesie yebe siesie yekrom yefie yefitiro ama ifizi yejumna ya eden yeyina kwa ozama contractors abaha wo yejuma na kontrol bido ma ko bine se wo yi kwana na akoko bine dan na akoko obine japase ni na ide se yeto asase na ya ye japase wodo ya nhwede aha dache ekwan bada ho anado sede nti ya to na ya ye japase osedo enu na assembly bodo wede se ekota saside ribesi dana ko na kwati ata wa friend permit wa baba bohwe de baby ali sidano isa ahobia amba ho amadanche se wo bayi kwan wo ho ankamodan wegwegu Abai krachi ya wono osumade hia wonom ewo adwumako enyan esiem krosini ebedwane mo mfimfini emantamu onyanyafo Andrew Kwadwo Dodu ene woni amani boni Eric Anan edinkomo ewo akwambo afahyafi wonom di ye no ase Ghana baye egua na motuo no hyehye so sengebaya
double track system ya banda da ba no betumi ye free ho na mofra no nyina tumi anya kwanya akọ school no sane ese na efata na enam so ama na dwumade sonko bi akoso ewa Accra Girls Senior High bra na wo mo power edan kakra ya ban no kosi ye adumedwumefo one more school ni mu no one mo nyafo no idusu wono na Ghana ba ma no tumi se ba no ngomasua mu nsam so a wono nya soafo ena no wo banyi pa no ko bi adna ni monyam akota atwi na nankase mu no ba betro se aba no ngomasua mu a aban ni tiri mu pono nya bone kura ne sa no nti ena aban no ayi sika botene 1 billion Ghana cedis every get fund mu a wode baba boa ama double track system no yaji every senior high mu. We remain committed to ending the double track system as our contribution to improving the quality of senior high school education. Accordingly, into the 2026 formula of the GET Fund, President Mahama has directed the Minister of Finance Atuforsen to make an allocation of 1 billion Ghana cedis dedicated to managing the transition and responding to the hurdles of the transition. And Accra girls will benefit from that allocation, whether in respect of the uncompleted 18-unit classroom block or the stalled assembly hall. What we need is to expand infrastructure. Every Ghanaian parent wants a child to be in a category A school. Why? Because of the discrepancy in the provision of quality education between category A, category B, category C. Abusawai Agyeiwaa Haruna idrusu ana yeteninken Wasasam krone mu no na Agyeiwaa Haruna drusu ya wono wo hye ngomesua ho nsem so wasanso akasai ne nsem kan ye mu no na wasesesei emofra wanom ewo manyimu a ye hyase efri kindergarten baba besi nursery 2 nursery 1 no wakokeji ansa no wakokeji 1 no wasesesei ewiase nyina efa ekwan bi a wanom eye adesua no yie sade ebe ya emofra no wo mu hu na wanom practice a ebeka won mutirim enkoye book so na debia ama is a girl Kofi is a boy nkwa na wombesua enti wase ebe no abefo kwan ya yefa so edi dwuma broni ebe kasa technology afenso uhwemu a robotics when afei AI no wo mo ebe ma aye common kra ewo early childhood education nim said ebe ya mofra no ebetumi aboa wonom. It's important that Ghanaian children get exposure to other cultures, to other values, and to learn from their experiences in order to build them and build their critical mind. We want the next generation of Ghanaian leaders to be problem solvers and ethical leaders. So we are reviewing our curricula, as I have said. We want to introduce electronics, robotics, AI, and coding into early childhood development. So my pleasure to welcome you back. I hope that the experiences you acquired, the knowledge you acquired, you put them to good use. But my foremost message is work with integrity, be disciplined, and be responsible. Onyanya for how na idrusu wanene swani ya washa ngumesua ho nsam so na wane ya mani boni kwaku adema edi enkomai na enu na chi no opani kwankyerefo ya wono oda eye Onua Francis International School na afei Young Executive School ano wanum nyina adwumadi a wanum ekohia mu ewo nyimzi kesehan eno no ekoso ewo Gomua Asin Traditional Council na enu na chi sede na nanom Henefo ekobie a wono ye jasehene a wo Gomua wasa na Dr. Esel ochehene wono so ekasa ye bie no sede ensam no ekoye no director ya woda school na no wono so de ensam sei eto ya mane boni anim no the equisia campaign or ye minister for education near the hunkwachem na ohunde ye called Malaysia ye Kuala Lumpur ya bampa ene ye call ho ogian tum o men special treatment or the ka to nyi twompoyin na we otum fande them exposure no high exposure na ye dem mankoran it's very nice and it's going to build the future of the nation and it's going to let the children feel they have future and so he welcomed us nicely and then he gave us words of encouragement and asked the young person na abanta yiki nkomodim no kan say same education or robotic education no hia papa ndi bimpo pere wako Japan ko suen bi na de ndi yen start na yeso mebutumi aye ne ye
Openia wakasa ye penny kwanchirafo a wono da young executive school ano NFA Onua Francis International School ano wanu medwumadi a wanu ekodi ye ewogomua asen ene amani boni kwaku adema de nkrai ebaye Akosua da jina omaga na ngomasiamu ensemu Dr. Wasaya waduchum wapanyi pemre bi atwamuo no na wono ana hwaga na ngomasiamu ensemu wono akora ya wasanso hwese NPP amanyoko no wobetu franka de ama wonom na wono ade atudwa atwose ba na omaga na ya ngomasuo de a wobasere paasam ye mfani agorokora sanse we no eya aban bi ani suade hunu aban bi abotaye se ngomasuo de obepagya na me na duru soro wose na sa nti na akwankrofo amaman so aya nom de ngomasuo ehwahwa wom ho no nam so nti se Ghana ne kono me no ebetumi agyana na so ye pa na de sika botene abawma Ghana mu a engomasuo wunsam ma ye mfani agoro. The bottom line is this. Education should be seen as the engine for transformation of our economy. Emre bi na me no gomo mu ni tina no ye penny power ba mu e na me chirechire mu Singapore e kom fa so mu develop ye e na me call China. Say China there na hia America say undime ngo more than one because wo nkwala for me need dua no pa say nwumre na mienu so eden edid. Na 1978 late 1970 then champagne man penny ko Japan e no ko hu Japan no say hey say ne ma ya fiase ya communism ye ho ya kire oba e no ne communist party fuhia no say kwan be ne be fa so a wonim ba bi di kan hwe de di kan hwe education and om kohwe de na nkwala no esua curriculum and om hu se de di nkan om curriculum no history of Japan and nkwala no ye kire say Japan for nipa bonefo om ya mamofo om nya nipa pa and say eh say ye nya de na mfimu e be dan ne abadawro say ye nkwala no so om nyire om ho na om mechechire China to say de Japan aye no e ho no yi free om enwomasuo mu the negative history of Japan di kan yi e ho no hu say nkonta om nim kwan fa so kire and na om do om teachers call UK e de call US e de call Japan to learn how to teach mathematics. I was your not just some and on the warrior doctor or say you were a ditching of any pember be a chamuno now you're Ghana womasia swafo. Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Swanka Neno na ono oni oman penini abediache. Afipinu ni ediono na 2024 we him franka no ema eshirado rado MPP amanyoko wakwa entwabo ewo asante ematemu ene de ya meno kasa ya na ntwabo mu no eno ne Ghana de hye di nkomo no wasehye se nyankopon ya adom na delegate no a wanum wa MPP amanyoko mu 31st wanum January wamukwato wanum aba no wamu yi ne pe wasese de na wo abemu na wo hu se Ghana ye budget no afibia ana afei se bia ya fefa bia no wanum ya budget na e kamia ye se wo mu center national kwa na kwa national we will do this we will do that we will manufacture this we will manufacture that no wose nyankopon ya domness wo no wotimi be ye mampanini a wo baba be yi ye budget system no ana se kwan ya wo no fa so yo budget from national no e dia ba constituency na wose constituency na wo de ba no empanimfo a wanu behwe sa budget no so ewo ho no wo mu be free sa constituency kro na wo church ni semu ese the adwumfo bi so eba in Ghana me pese me movie a budgeting framework no from the current framework no to a constituency based budgeting framework so constituency biya be hu no hu ewo budget no so that the management of the budget will come at the constituency level. So ye ba contracts are mubenhu say we contract eba bosumi for ho anase bosumtwi anase odotobri anase we so you manage it from there. So constituency based budgeting no ebe pejamo nyina ebe ma constituencies no ahoden na yetimidi aye ejuma aboaye nyina. Enkane wa mampenini abediache Dr. Alhaji Mamudu Bawumia kan enietiye. Oro Eugene Boache ntwi mebi atwam na wo yemrasoro dwani wo subin abato mpeso so wono akoya MPP amanyoko no mu no wo hweso obepre chorchorfo panyi akonwa ewo ho na opanyi pa no so akasa ana wachiraza hwe ade ba ko a ema MPP amanyoko ni di ncho 2024 abato wo moto ye ni mu se na ba ko pe grassroots no wase no mbufu afuo no nyasam ketoma na wo mo dwalai papa sanse ase wo mu hu se party no angasa no wo mo te wo mo ho e de free grassroots fo no ho enti drumra bi no na mabunu no kra no na de party ni ye no asa wo mo sa no nya wo bi na no mo sahia eno ka ho bi ana ma 2024 abato no wo mo repoto
I think we lost because too many of our own people felt that we had drifted away from them. When your base is crying for jobs, inclusion, humility, sometimes it appeared that, we weren't listening, and that created a whole lot of problems for government as well as party. Because, when party is in government, the expectation is such that people think that by, the stroke of a pen or a mere phone call, things should happen. Abusuawari Agyeiwaa Eugene Boache Enchi Warase Wabaprochocho Konya Ewo NPP Amanyoko Nidim Onkasa wie Ogusua wakasa ewo ensem ne mu bi ewo ha Ora Eugene Boache Enchi se enra ebra Ghana mampani ne His Excellency Yera John Dramani Mahama wo friends amtwerofo wasamombra na me ne NDC amanyoko ye ba ye kakra ye tumi aye fantom anim na musumunya abotire mu sebusa yensem no wose ono no said ye nu wo hwe no critically ewo TV no so no wo hu se sabio ensem wane ye mampani ni e ka ni nyina no na ase wo fambo asensem no na nsisi so asensem no na ase de wo ka no na ase ba bi wo hɔ no mu a na wo hu ba bi a won famfa wose wano dia was sense say ora Eugene Boache Enchi na ka say wose was sense say eniema bi enkoyie ansha ninsem enim. We saw clearly from the president's encounter with the media yesterday that he's fumbling. He's really fumbling. Look at the insecurity in his own backyard. You see, why do media guys do that? You say, why can't I go there? So Akosua, who is from Chebi, in Achimebuakwa here, enclave here, caused trouble in Boko, So why was the MPP being blamed? Your Mahamas told this country that anytime the MPP is in power, Boko is in flames. Openi okasa yeyi pretrechire pani edwano ewo MPP amanyoko ni dinin mu Owura Eugene Boache Enchi na wotomfo brempon wano akoya ye wohene ewo chichire mu asante mantamu na na akwasi okoye otoso mienu na wode atudwa akyeresa na sentem arewosem a ana menteme wase ye koso ewo mpatoa mu namso ma assembly member bako o free emu ya ne nyina no yese asanko mines na womo asrafo ana emabunu no dia bomuo na so ma aboabo assembly member wachi nananom ewo enseto wase saade na koso no nyame anim ni yantwa ba hwea no enya Adepa enya sempa enu kwa so man no kra ye nkwa womamu ya tibie ewo muo nam so ntino de mabunu no ye no won ma nya de kra ye wo se wo kine bi no wo msesa adifri ho semeda yenim ya yenim humbi ye tie ne se asankofo kampo no ewo mimi krum titi timida sori anopa na nsanna anopa na minya ko se krubi tweso ede mpato de body bi abeto kampo se sojafo no ko petrus no makukum galamsi ni no mo fa body no mse se bibi se akura dia yemfa ko hospital ni ko ye postmortem ni hu se sojafo na se bia otonsiuma na me bo anan ko ho mitimi ko ho no mi hu se body ni da kampo ampa na me frɛ encareer commander se o mo fa memra na yemfa body no ko aferi hospital ti gusu a ye di ho abubu a ye hwe kwan ye befa so ye di body ni be kwa commander mo bae no ye te se crowd free mpatom eba pomofo no bo mmerantie na bo mo ho di dede ni ade na atrafo no ye se omumu ngura kampo to ku siri ban wo ko mo so omumu ma ho that time na commander no any police wa bedu a ye befa body na ko ti assembly man ya wo free mu oni titi ma assembly man aba se omuni nkofo no ebe kasa de be ya dede omumu fa ma kampo na ye bitima peja body na e dia ko ye nhwehwe Abusuawari ayotumfo brempon wano akoya yo here ewo chichirem na na kwasi okoye otoso mienu ene yete ne nkan wotie no menu siaka sebo free Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra nyame ya domu a September abesunda toso aduonu si adwumadie bi eba bekoso na eba bekoso ewo nkramanta mu dome ejum ebra Sompa adwumafo nyina yepie montenso na yanemo eba bedi enkomo na sada no yebahwasa yadwumadie ayede nyina yebedi ne wo montenso enti nyame asem yebeka bi mobro asem ye obi asem eno so yebeka afei kasebo de mu ohwam de de ye wia Yabati asimni ya demonstration nyina madwonkyere ade aka ho ya to ne din Sompa obi bus aya Sompa obi bus na adano ye fiada September bosom de toso aduonu nsia adano ye fiada aya abrabie dome market ya ehonye yera kwan enti ahomache no num ni asase akopem enumere no nson ye bebomu a kosi sembate yenka wohia semore beto yanim ni aso ye behwe se ampanyufo be yede amamo ya toothpaste and brush water yachi
time about mesha aka ho bear beverages 21st clinical the sciatica expert wa munyina ataya chibi na bibia ni awoso frame na ane ye ni ho enkomo 0547 548538 0547 548538 na mesia dano ye bebisa bisa ma chade awodo wose ye che no ye de apie ade afrimu ti wo mabia wa ha ho pa Electroland Ghana Limited what electronics papa aso yasene yata se medimafo ba center say what the time to ya de no soko pokuya se mayra kumasi agogo government school ni won mo a na won mo ensure time about mr malaria fever drone no time church mixture and the capsules and so e ba betu wakasa rashes no abegu ahimfie hon enkabone a wotie na general well-being no boost immune system no anso adiama wo kwa jama so ba bia won sabaka bi Lester Company Limited kasepa nie ware ya toothpaste na brush na bo enya sam keto ma yese bo so ban fa toothpaste papa fa brush papa fa twetwere wo se na nyamo ahoden 0501 61 9588 0501 61 9588 ya jina resu ya dan ho ya ba ne aka chire no ya da beto so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me do shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Lester Ghana Limited and was 050 161 9588 Lester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano I am more oh missy minim wife yekopa wo wanye 1 cedi nyinse ne beto mu ansa ne yetues ka no nso mi connection na encheda nkoye na esakakra se wa pagye mu amahodiam bam connection ne mu de we wa wo de ba de kro wa ba do kro wo de ba de kro ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say omo agogo opposite government school no ena nkrahanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so frɛ doctor 0244 774 282 ena 0500 727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Sompa TV Emma Akituapa Ebusuya yada se yetwa ensam no eso ewon nsam foforo mu ediama wo emfifini emantamo eho na yediwu edru na ne nyina enese Ghana Water Company Limited wonom edikrata ba womo abo amane se wonom bia womo ja ensuo ewon mfimfini emantamo bebia ibeka se womo nsuo no eti ankasa ewa etimi esoprai adehye na ewon mfimfini mantamo no ewo aguna kwanyako na ekura wei na ebra omampani dada John Ejekum Kofuo woba wokọ hokobisa wonom se kwanyako fo mebai se nyakopo ya aduma miwini ade na mepe wonom nyina ka se womo pesan board no eye kwanyako asem ene ye kan na wonom kiremu se
say dienti asese ensuo no ba bia wo water plant treatment no wan mu ya no na free kwanya akoba no gadam say asai ensuo no benya bia bla Facebook ni so bra na ba hwade eye Sompa 106.5 FM Accra ewo Facebook wo dia bra dienti amfifini mantam sesei yesi ensuo hu akwaatwe e chan teteba no nyasam ketwa ensuo nani asai na wanu kire mu sa river yensu eno no wapoye mantamu wanu mu digaram se na firi hwa na ensuo na tene adia ba mfimfini mantamu bia ya aguna kwanya akwo no wo Ghana Water Company Limited wo mo plant kese no etimi treat nsuo ni de ma wo no eti se de ade na ye ka eti mfimfini mantamu wanu mo kasa asese wo mo kire mu se nsuo no wo mo bre esanse ya tomu na upiemu ewo kwanya akwo a wo hen popura wonu ati adwaso ewo aguna kwanya akwo eyo Emmanuel kwabena mesa amua woye wo hen poporo enti no wono so akasa kakra na nsem kan yebunu no se sadia ye nyina ye nim se empanimfu a wan mo ba ye ese o mo ba ba ku ati ya gadam se no sese ni de ye hu ni sa o esanse wo hwe ba bia river ye nsu paada na atimia ya poto sa na atimia twea bedu kwanya ako a sese ensuo nti ni nyina aya bigan ya tu eye wo mo plant ni mo nya nsuo no a sefem na ekamia ye se ye mampanini sadia wode ne ya wada no ekon no asadia bro ne so no sadia nana ene Sompa kase kasa eni. My suggestion is only one, because as for me, I'm a revolutionist and I'm a nationalist. This democracy is what is causing all these problems. If I were to be the head of state or the government, I will use the gun because I have the military, I have the police, I have all the security services. So persuading them and it won't result to any positive thing. I'll use the gun. Killing about 1, 2, 3, 4 people, they will stop. I don't believe in killing people. But this one, we have to do something of that sort. People must die. We have to sacrifice people to stop this menace. Because it's not the whole Ghana. It will reach some time that maybe you won't even get water to drink. So shoot to kill must come. I support it. So Mahama, please, I am begging him. He's good. He's okay. He's fine. But his heart, I am begging him. He should bring it up small. Openia wakasa ye ho ohene popra wano wati adwaso ewo kwanya ko nana no matran konwa nana Emmanuel kwabena mesa amua ene wono so akasa yi kane no bekọ afuom pa no fa pia watanko so sese ye de pia wata ekọ afuom so nyina ye biga ka ho ena mfimfini emantamu Ghana Water Company Limited wanom atum wo mu fidie mu se nso ndi aye ndie wo mbebaka ansa kura no atimi etriti kura wo mu enye yiye nti wo matum awonsuo ho sansam ye mo sane ne kase pa no so yesu so se galamse ne gina so ana amana ba ne sa no mra bia twam original minister ya no wo epoye mantamu warmonya for Seth e champon adna no atom wazahwe mampanyi ye Rajon Dramani Mahama sane na fa no galamse ho enoda ensamtrofo bi sa no na nke wosenko yi ano no wase wande wansa da hunu so bi asa sane mampanyi ni ano no se bi ko ye no nyame animie wono no mompa de wobetumi aka no wasisu dua se ase ansada ankwa papa bi amfa ama no sade na wono ehwehwe no wono na edurumra bi so a ewo se mampanyi ye Rajon Dramani Mahama sane se ese otumi di kiremuo se state of emergency no Ghana no ba bia yadru no ewo se sa na yenya no na mo yentie ye Seth e champion ne nsam I'm so happy I'm hearing Mr. President speak this way and telling the people the reality. So the previous administration, when we were speaking to the issues, we're not speaking to the issues as if we had just dropped from some planet, but that was the reality. That's the conditions we've come to meet. And if you work with the conditions, we should all agree. And the president gave reasons why we can't have a state of emergency. From my experience, there's no way we can declare a state of emergency. It comes with several considerations. I was say why am no be a chamu. So for ya no war a poye mantamu ye Seth a champon and na ya turn and kana no chere mu sagalam se no e won se mampanyi na kana sade no or hwe no de na so sade wo sibi kan ne ketwa no kura no ne bojo so sa sansenyo bia na asem bi ati seyi obetumi ase chere sade asam bi no waka
ye jinemu ewo efoma gudie etuom entini say ye small scale mining say ye gadam say ye dasoa ejinemu na empanifo a wanum di wom dwuma ewo Institute of Economic Affairs ayiye wanom akache eho ene edi wudri opani ba kwa wo ye senior fellow ewo ayiye eye Dr. E.O. Osan wano so dina no atumu bo manpanini aba so sha wo say mining lease emra na da ho sankeja yetimi lisi ema company bi anasa foreigner bi na anu no eye mfinhia be se aduasa na wo manpanini ateso ede aba 15 no wase wo manpanini wo twopuse wase wa yade wase nipa yada osayeyi entini sesei no Dr. E.O. Osan na wo kasa yi wase sesei sede ye nyina yebetumi abo manpanini na ekwan a yetu afomagudie ne yedane sanse ade ne de nyankopɔ de adom yen wo de hya asase na sese agya yentu na mum kwampa ye befa so ayebetu no na dache yemfa yensanhye anumu enka enu na wase ye ma ye ne bire hu sesei entini sa foreigners no wanum lisi ya ye de mema wanum no a o manpanini atimfie no sese hu we wa machemu pe sanka ni edi chempe ene sa wiesu ne kura wa woni wadafo na di chempe nkwa de udu was hey my friend chempe entini finhia no wanum achem 30 to 15 years Dr. Osan say eyepa. While our preference was for a complete halt to any further leases to foreign entities and the immediate assumption of local ownership of our natural resources, we acknowledge government's efforts to grant 1-year lease with strict non-renewable terms as a transitional measure to ensure smooth transfer of the Daman mine from Goldfields to the government of Ghana. The Institute is also aware that 3 other mining leases were renewed at the same time without a plan to transition from foreign to local ownership. These include those of Newmont Golden Ridge Limited, Gateway Exploration Limited, and GBF Associate Ghana Limited. This is a disappointing development. Senior fellow ya wano our Institute of Economic Affairs ayi akache Dr. E.O. Osan ena okasa ye no entini said your mampani ya na adwense mining lease ya wadema foreign companies no wo bete so 30 to 15 years no wa born nsem ede ama ne se beboa ama bibia tumi akoyi afei yakọ obi manso na South Africa mine mu ane yadri and South Africa mine wo mo highest court pa senki yabeka na sa Ghana Hanka Supreme Court wo mo rule bibi diaba na wo mo rule ho mo de ba no kire se ese ba manso betumi de wo ba sa name oyere ase na ma to ho so aha na senka afa enti sa apam gina hoyi se ne wife de Ernestina adoma ko mensa e wo sa apam nso so nko kan news a wo de apam dada mensa no wo de afra ne din no na aye de wan mo kire mo sasa bi onya ba ma nko ana ne ba de nie enya ba ma nko a na wade ye e ma nso wade bi na ye wo mia wodo bi krampo honom ni situation bi honom a eye ma ne mom sika enom de wa mema no enti duru ma bia ne age tumi ni nyina de ama mema ye so se ba ma wararo de won na ye tire enti ba ma no sa na mu po wo so de to ho so e bi so krampo honom a ba bi honom akọ e wo so akọ gazette ne ade no e wo se ma de ba mu enti se mema no so ba ba yusu ma ne din na ma no so yusu mema ne din na sa afade ama wonom na awafo mienu bi na de won masem court where constitutional court yeah no I was South Africa mine mu eno mde kwa ya no woba na ikire mu be ma no ye Henry Van de Mer ana woba no enso ye Jena Jordan na ebro mu kokoduru ye no ana na wor mu kire mu se wo hwemu a oba no pesa chenchene a wono no se na emu eda no so ye Jordan no be ma no so fa bie eno wo na ena nga kire obo me memfa ne ne memfa ne kina na ja na aware me na asem no atwea manke ya de aware jare yaba ena wo ma so ne court se court nka bi mfa ma wonom asem ne di ka kwa ne kwa wo ka court nkuma mu ama court ne buai sasa ne ye ka kwa no e wose wo ba no ese na emu no be ma de so ne de so be ma na ntene ho ase ena wo tabiri ye de ko South Africa mine no wo mo highest court pa ekodu ya na court no zewa emema no mosisi ma na che efri na de kuri ema nso so de no mo de beso mo de so nti free na de kuri South Africa mine no wo mo highest court e rule say ema sa name awodo no ware ya
was only out the songs so dear son Tibamano, what was as you so or year name. Na sa nese diso na ekwo na wo mo dia boss free na de krai mrasebedwa ya eno awo South Africa man mu no won ba ba hyase Birth and Death Registry Act won ba ba sesane nyina sane ye be ye be makwan na mra na hyem kete se be ma unya ware wo ba nko ade a ewo so ba sa name wutumi ede so wo de so abusu aweso na ye gina na nsam ni nyina yetumi ade asie anansam a yede bra wo na fa Sompa 90.1 Kumase ayiko 100.9 Kumase kro no awofa bi Adam for Radio Paris France Abrochime Mutakwa 101.1 Atakwa 103.3 Tachiman 106.1 Sunyane 98.9 and Kranza 90.7 Toma 101.3 Anafei Mankasim Kingdom 106.1 no Diedi Makoteno Ebini Omei posi adwumako ni fe no ewa nkran pumpuni matam ha sei wanom ebo amane sei womo akwachi ambulance bi no eye private one ewa labadi mami ya wanom di inuboni agum ye ni amani boni na no pon checheku edi munkomo sanso anabiyiri mediation committee no anso de kwata pietwa ya wanom asra Ghana manfo nyina titiri ni bloggers no sama wanom nkansam wa eniani emfanfa binyiri hu biu Adabraka District Court so ekwa setena Isaac Peprefinsia no aduonu ensia wanom ejeri no ese waya wrong entry ewa finance ministry laptops any charger okowiai Ghana buy sika chichiri de 1 billion Ghana cedis at your free get fund mu a double track system or de be ye free ho yero hanu idusu ana boss amani Ghana Water Company Limited one mu chirem se mfimfini mantemu wanom baabi a wanom ensuo no niti kase wow wamo plant bonfretenu esie no ewa kwanya ko wamo atum galamsa sensuo no na ebeka we no ho ne abobo ne nyina no anumrei Leicester Company Limited na kase boye de ebaba somo na ye ne yebetena second kan ye no messages kakra mo de ba ye madawro ma yanka bi mfama moe achembo adidie ne wo so wo hwe free UK na awo gidie mapapa se na ewu hwemu on social media so wo se nsam wani ani a asase a ebobo fa so ho no no kasa fini kasa twitwie ne duruma bia na hadwene wo so man ne yakab mamenka bi na eye adwuma yie ye da se ma yu buatin wono so ne die free lejokuku enode ne ede enamo wo social media de wo se etimi sanitize o jai ye sanitize and sanitize baby as nyakura enyakura kasafin no doson hadwene oyibo boaten atwoma na behi and wo se NPP dia member NPP Media Patriot you yada se na kwa mensa pillar 2 anso de ni wo se ke give Baomi another chance wo se yura Baomi de 2028 wanwa na ko bianka ho positive change Madina and one so adni die free da se yemfo front to so star boy also wo hwe pa free hafo emem na Sompa news die papa engineer Shamaba enso die nie wo se wo hwe pa enso ade free won ne ni age na komam bibia ebose so ne nyame ya adomu a enioma ekose ne ese na efata na wono so de nie Pedro wa Medina Cruz wono so se dem Indianapolis Kumasi tano so Casben Junction wo so ne gina wadon sam nyina esi Akosua Agyeiwaa Kodie Boatin mane Abena Bedu Adepa Kofi Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw obbo me ne mabusua ho ban me de no hwe mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwe mamenka nkyerɛw me de ma mesere da ne da me de